reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize igicamunsi cyiza igicamunsi cyuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Ni mu gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bihinduka umunota ku munota, isaha ku isaha, kugeza n'aya masaha rwose nyamuneka iminsi ikomeje kwihirika. Benshi bibaza bati kuki mudaheruka kuduhereza mu makuru yo muri CNDD FDD cyangwa se amakuru aturuka mu ishyaka riri ku butegetsi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse n'icyo iri shyaka ryaba rigenda ritegura mu matora ateganyijwe umwaka utaha, amatora ya perezida wa repubulika, aho bivuga yuko perezida Evariste Ndayishimiye rwose yamaze kugenda atakarizwa icyizere. Turaza kubabwira rero aya makuru nk'uko mwari mumaze iminsi mubidusaba kugira ngo tubabwire ngo muri CNDD FDD bihagaze bite. Intambara nanone yongeye kuzuka hagati ya perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo. Ibyo bapfanyira ngo namwe musanzwe mubizi, barapfa impamvu yo kuba hagomba kuvamo kandida perezida ugomba kuyobora iki gihugu cy'u Burundi, ndetse akaba yaba anatanzwe n'ishyaka ari ku butegetsi rya CNDD FDD. Uburi perezida Evariste Ndayishimiye rero bivuga yuko ari ku gatuti, turababwira uburyo bihagaze. Amakuru rero aravuga yuko muri presidence y'iki gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bihinduka, ndetse hari n'amakuru agaragaza yuko nyamuneka perezida Evariste Ndayishimiye kuva yatorerwa kuyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe, ibintu bikomeje kugenda bihinduka mu gihugu cy'u Burundi. Izamuka ry'ibiciro bya peteroli kubera intambara iri kuba mu burasirazuba bwo hagati, nanone turaza kugenda tubigarukaho ndetse turebe n'uburyo iri zamuka ry'ibi biciro nyamuneka by'umwihariko ibiciro by'ibitoro byamaze kugenda bigaragaza yuko igihugu cy'u Burundi kiri mu bihugu bigomba kwibasirwa mu buryo budasanzwe, ndetse ibitoro byari bisanzwe bibura iyo ntambara itaraba. Ubu rero birashishikazwa cyangwa se birakemangwa yuko mu by'ukuri iki kibazo gishobora kuza kugera ku Burundi, ndetse bikaba byagira naho bamwe mu bayobozi bakuru imodoka zabo zishobora kuza kubura igitoro, nyuma yuko abaturage rubanda rusanzwe bo bamaze kugenda biyakira ku bibazo by'ibura ry'iki gitoro. Ubwo turaza kugenda tubabwira ibyo ari byo, ariko nyamuneka di Reverien Ndikuriyo intambara ze na perezida Evariste Ndayishimiye zikomeje kurambira benshi. Nk'ubu ngubu hari amakuru avuga yuko bamaze iminsi batavuga rumwe, cyangwa se hagati yabo ubwabo bamaze iminsi batavuga rumwe kubw'ikibazo gikomeye cyane cyo kuba bagomba guhitamo ugomba kugenda ayobora iri shyaka. Perezida Evariste Ndayishimiye agomba kuba yatangwa nk'umukandida perezida ku kuba yayobora iri shyaka rya CNDD FDD, ariko nanone bikaba kaga gakomeye cyane ku Barundi bavuga bati ntago perezida Neva yakongera kuyobora Uburundi, noneho Uburundi bwaba icuraburindi, abaturage b'Abarundi noneho basuhuka bakaba bava muri iki gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo indi ntambara ikomeye cyane tugomba kuza kugenda tugarukaho ni Reverien Ndikuriyo urimo urashaka uburyo yava kuri uyu mwanya w'umunyamabanga mukuru, uyu munyamabanga mukuru w'iri shyaka CNDD FDD, akaba yajya mu mwanya cyangwa se yajya muri pozisiyo imwemerera kuba yakiyamamaza nk'umukandida perezida mu matora ateganyijwe. Kandi wareba ugasanga n'ubundi ntago ibingibi biri buze gushoboka, mu gihe perezida Evariste Ndayishimiye we mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda ashimagiza uyu Reverien Ndikuriyo, agaragaza yuko ariwe ukwiye kuyobora iri shyaka, ndetse igihe cyo kuba hatorwa umukandida perezida bikaba bigomba kugera nta wundi ari perezida Evariste Ndayishimiye. Nyamara hari abandi bagabo bifuza kuba bagenda bayobora iri shyaka rya CNDD FDD, ndetse uyu Reverien Ndikuriyo akaba yahabwa umwanya nawe agatanga cyangwa se akagaragaza ibyo ashoboye muri iri shyaka ry'abadede. Turaza kugenda tureba ibyo ari byo, ariko nanone izindi ntambara nanone zikomeye cyane ni intambara igisirikare cy'u Burundi gikomeje guhanganamo na M23, aho bivugwa yuko intasi za M23 zikomeje kwiyongera ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Hari amakuru avuga yuko haba harimo harategurwa ibitero bikomeye cyane bikozwe na M23, ariko nyamuneka bikibasira ikibuga cy'indege cya Bujumbura n'ibindi bice bitandukanye, by'umwihariko harimo n'intara ya Cibitoke, aho bivugwa yuko ahangaha ariho ingabo z'u Burundi zinjirira zijya muri teritwari ya Mwenga mu bice bya Itobwe na Shasha kugira ngo bajye guhangana n'inyeshyamba za M23. Amakuru rero akavuga yuko nyuma yuko Wiringoma muri M23 apfuye, uyu ni umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare, Lieutenant Colonel Wiringoma, nyuma yo gupfa kwe biravuga yuko M23 rero yahinduye umuvuno ukomeye cyane n'imirwanire mishyashya. Biravuga yuko rero Ikisangani izi nyeshyamba za M23 tayari zamaze kugenda zihagera, ndetse ikibuga cy'indege cya Kisangani kikaba kirimo kiratswaho umuriro ukomeye cyane n'izi nyeshyamba za M23. Ariko nanone bikavugwa yuko ikindi gice cy'izi nyeshyamba cyamaze gufata uruhande, ndetse hari abavuga yuko bagiye kongera kwigarurira uriya mujyi wa Uvira nyuma yuko igisirikare cya M23 kiwuvuyemo
kikawushyikiriza FARDC, FDLR, Wazalendo n'abandi bose harimo n'ingabo z'u Burundi, ariko ibikorwa byabo bikaba bikomeje kugenda bituma izi nyeshyamba za M23 n'ubundi zigomba kongera kugaruka inyuma zikajya gutabara abaturage bivugwa yuko barimo baricirwa hariya mu mujyi wa Uvira. Turakubitira mu burasirazuba bwo hagati turebe igihugu cya Iran nacyo bivuga yuko kirimo kirakora akazi gakomeye cyane. Iran yarakaye, Iran irimo iragaba ibitero mu bice bitandukanye. Ubu amakuru yamaze kugenda amenyekana, nta gihugu gikikije Iran gikorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa se gifite ibirindo bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kitarazaraswaho na misile za Iran. Aka kanya rero biravuga yuko Qatar iri kuraswaho, Arabia Saudite iri kuraswaho, igihugu cya Chypre ndetse kiri no ku mugabane w'Uburayi nacyo kirimo kiraraswaho. Nanone kandi mu bice bitandukanye birimo Jordanie, mu bice bitandukanye birimo Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, ngo za Dubai na za Abu Dhabi, aho hose niko mu by'ukuri harimo haragabwa ibitero bikomeye cyane by'igisirikare cya Iran. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel nabo bamaze kugenda batanga itegeko rikomeye cyane ku ngabo zabo yuko bagomba kwibasira icyitwa ibirindiro byose by'igisirikare cya Iran, aho bari kwifashisha barasira izi ntwaro zose ndetse bakanatwika ububiko bw'intwaro. Ibyo byose rero bikaba ari byo bikomeje kugenda mu by'ukuri biteza akaga gakomeye cyane, n'intambara za hato na hato zirimo ziragenda ziba akasamutwe hariya mu bice byo mu burasirazuba bwo hagati. Ibibazo rero bikaba bikomeje kugenda biteza impungenge, ndetse benshi banafite impungenge yuko intambara ya gatatu y'isi ishobora kuba yagenda iba. Iyi ntambara ya gatatu y'isi rero mu gihe yaba ibaye, bikavugwa yuko mu by'ukuri ibihugu byinshi byayirwana, harimo iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse nacyo cyatangije iyi ntambara, harimo iyi Israel, kuko Iran nayo iragaragaza yuko idateze kuba yadohoka ngo itege ijosi babage, kubera yuko urabona ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika gahunda nyamukuru bafite ari ugushegesha Iran n'ibitero byose byo ku butaka ndetse no mu kirere. Ariko nanone benshi mu basesenguzi bakagaragaza yuko iyi ntambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika batayitsinda, ishobora kumera nk'intambara barwanye muri Afghanistan, mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazana ingabo ngo zize hariya mu gihugu cya Iran zikureho ubutegetsi, mu gihe ubutegetsi bwo bwaba bukiriho n'abakiri batoya nabo bamaze gucengerwa n'imyumvire cyangwa se n'iminduramatwara za Ali Khamenei uherutse kwicwa. Mu by'ukuri biravuga yuko n'ubundi bizarangira bongeye kwiforuma bagakora igihugu kigendera ku matwara mu by'ukuri ya Kisilamu nk'uko bo bakomeza kugenda babigaragaza. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda mu by'ukuri bigaragaza yuko hari akaga gakomeye cyane ndetse n'izamuka ry'ibiciro. Twahereye uburyo igihugu cy'u Burundi aricyo kigiye kwikorera iyi mizigo yose. Uburundi bwamaze kugenda butangazwa yuko n'ubundi bwari busanzwe bufite ibibazo by'ibitoro, ariko noneho ibintu bikaba bishobora kuza kumera nabi cyane mu gihe iyi ntambara yakomeza gutya. Igihugu cy'u Burundi bikavuga yuko ibihugu byo muri akarere ka Afurika y'Uburasirazuba bishobora kuza guhura n'ikibazo cy'ibura ry'ibitoro. Aya ni makuru kandi turi bubagezeho, turabageza ku makuru adasanzwe ari kuvuga yuko Kinshasa yabujijwe na Amerika kohereza icyitwa indege za Sukhoi 25 n'abasirikare benshi cyane mu misozi ya Sud Kivu ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru rero akavuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika babujije uruhande rwa Kinshasa kohereza indege za Sukhoi 30 n'indege za Sukhoi 25 n'indege ziri mu bwoko bwa drone CH-4, ndetse kandi bikavuga yuko n'indege ziri mu bwoko bw'amarikaputazi. Bikavuga yuko umubare w'indege zirenga 285 za FARDC arizo zagombwaga kohereza mu misozi myinshi itandukanye yo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse kandi no muri Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka muri ibice rero bikavuga yuko nyuma yuko FARDC n'ubundi ihawe amakuru y'ubutasi hagati yabo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kwerura ubufatanye ku rugamba, biravuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakimara gutanga icyitwa report ku ruhande rw'igihugu cya Kongo by'umwihariko nka FARDC, biravuga yuko bahise bahagarika operasiyo bari bateguye bagomba kugaba ku ruhande rw'umutwe wa M23. Aya ni makuru dufite aka kanya. Abasirikare bangora banze kujya kurwana mu misozi myinshi itandukanye muri teritwari ya Masisi nyuma yuko bamenya amakuru y'ibiri kubera mu misozi yo muri Kivu y'Amajyaruguru. Nubwo biri kuba ariko nanone ku ruhande rw'igisirikare cya Kongo FARDC bo baracyakora kimwe cyose gishoboka ngo bagabe ibitero ku ruhande rw'umutwe wa 23. Amakuru yandi dukomeje kugenda duhabwa n'abari hafi ku ruhande rwa Wiringoma, nubwo benshi bari kumubika ngo yarapfuye, nubwo benshi bari kumubika ngo yarapfuye cyangwa yarasiwe mu gitero cya
cya drone cya FARDC mu misozi yo muri Rubaya, bikavuga yuko yarashwe avuye mu ndake akerekeza mu nzu, abandi bakavuga yuko yarasiwe mu modoka. Nta makuru mamo yemeza urupfu rw'uyu mugabo. Hari n'abo nabonye batinyutse kuvuga yuko uyu mugabo ngashobora kuba yamaze gushyingurwa, ariko ibi byose nagira ngo mbishyireho akadomo mbabwize ukuri ko mbazaniye amakuru y'ukuri, ukuri gushingiye ku kuri. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko uwitwa Wiringoma, nyuma yuko uwitwa Eric Prince Mucancuro mu Blackwater afatiwe muri Uvira, biravuga yuko atigeze agaragara mu ruhame. Amakuru dukesha rero inshuti magara ya Fatuma, inshuti magara yitwa Fiona, biravuga yuko uwitwa Fatuma nta makuru mamo yigize atangaza ku ipfa ry'umugabo we, kuko bagerageje kumubaza ati se umeze ute, asubiza neza cyane ati meze neza kandi ndakomeye nk'uko bisanzwe, nta gikuba cyacitse. Birumvikana yuko no ku ruhande rwa Fatuma nta makuru mamo ashaka gutanga ku rupfu rw'uyu mugabo we, ariko nanone bikomeje guteza urujijo rudasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC kandi no ku ruhande rw'abakurikiranira hafi ibiri kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Nubwo biri kuvugwa, ariko nanone ku ruhande rwa Kinshasa bo baracyabyina intsinzi, baracyanywa amayoga, baracyabyina, benshi bari kwishima mu tubari, mu mahoteli, bavuga yuko barashe inkingi ikomeye ya mwamba y'umutwe wa M23. Ese ibi bintu turaza kubyemeza gute, turabihakana gute? Mbazaniye icyitwa ukuri gushingiye ku kuri, mbazaniye amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano ku murongo wacu mugari, urazwi inshinga no kubapodetinga, urazwi inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Hari ayandi makuru dufite kandi turi gushakira ibimenyetso niba koko ibi bintu ari byo. Nyuma yuko umutasi wa M23 ngo yinjiye muri FARDC, yateje umwuka mubi ku ruhande rw'abasirikare ba FARDC, ngo biza no kurangira bamwe mu basirikare ba FARDC bagera kuri 4 bahasize ubuzima, abacancuro b'abanyasiraheli bagera kuri 6 bahasiga ubuzima, nk'uko amakuru ari gutuka mu bice byinshi bitandukanye akomeje kugenda bitugeraho. Bikanavugwa yuko iki kibazo cyabaye hagati y'aba bacancuro bategurwaga muri operasiyo zigomba kugabwa muri Bukavu, muri Masisi, mu misozi ya za Sake n'ahandi hatandukanye. Amakuru aturuka muri bice nyuma yuko ngo ibi bibaye, biravuga yuko uwitwa Chiko Chitambwe wagize indorerezi mu kugenzura ibikorwa bikorwa n'abacancuro ku butaka bwa Kongo. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ashobora kuba yacanye umubano na Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Mbibutsa yuko Perezida Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo ari se wabo wa Chiko Chitambwe. Bikavugwa yuko ku makuru y'ubutasi bw'igisirikare cya FARDC dukesha urwego rw'ubutasi rwa DEMIAP ndetse na ANIRE, inzego z'ubutasi zikora ku butaka bwa Kongo. Biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko Chiko Chitambwe amaze iminsi afitanye ubushuti bwa hafi n'uwitwa Byamungu Mayeshi ndetse kandi n'abandi basirikare batandukanye bo ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Birumvikana yuko bwa bwumvikane bukeya bukomeje guteza umwuka mubi hagati mu gisirikare cya Kongo FARDC, bikomeje kugenda byiyongereza kandi binahindura isura nshuti bavandimwe muryango mugari kadasohoka. Nguko rero ko twinjiye mu mirongo migari, ku mirongo yembe ku rugamba, cyane ku mirongo itukura ku butaka bwa Kongo, ibintu byongeye kuzamba ndetse kandi byongeye guhindura isura. Icyo ngusaba fyonda kuri subscribe, like ni ingenzi, share ni ingenzi, kugira ngo izi nkuru zigere ku bantu bose babashe kumenya ukuri gushingiye ku kuri kubiri kubera ku mirongo yembe ku rugamba ku butaka bwa Kongo, aho ibintu byongeye kuzamba. Twihuse cyane rero ndagira ngo dutangire mu nkuru nyamukuru. Ni imirwano ikomeye yabereye ahitwa Muriri, ni imirwano bivuga yuko yagaragayemo ibibunda biremereye bya muzinga BM21, BM23, BM12, imbunda ziremereye zo mu bwoko bwa Terrorize nizo zagaragaye ku mirongo yembe ku rugamba. Amakuru dufite bikavuga yuko ku ruhande rw'umutwe M23 abasirikare b'Abafaransa barimo baracura umugambi karundura, umugambi karabutaka, umugambi wari wateguwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ku bitero bagomba kugaba ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23. Nshuti bavandimwe bakunze bakadasohoka rero umuryango mugari, ibintu bisa naho byongeye kuzamba ndetse kandi ibintu bisa naho byongeye guhindura isura. Igisirikare cy'umutwe wa M23 biravuga yuko iki gitero bagabye cyakomye mu nkokora uruhande rw'abasirikare b'Abafaransa bari boherejwe mu misozi ya za Noto ndetse na za Muriri. Aba ni abasirikare bamaze iminsi batorezwa ahitwa za Mpofi mu rwego rwo kumenya ikirere cya Rubaya ndetse kandi n'ibindi bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, kugira ngo urebe buryo ki umutwe wa M23 bawutsinsura mu bice byose uherereyemo. Ariko ibi
ntabwo byigize bihira na gatoya uruhande rw'igisirikare cya Congo FARDC. Nk'amakuru turi gukura muri iri biravuga yuko abasirikare barenga 12 ku ruhande rw'abafaransa bahatakarije ubuzima. Amakuru dufite kandi ku ruhande rwa FARDC bikavuga yuko banahatakarije intwaro nyinshi, nubwo ariko nanone ku ruhande rw'umutwe wa M23 naho tutaramenya uko bihagaze. Dukomeje gukurikirana amakuru mamo ku bikomeje kugenda bivugwa ku byabaye ku ruhande rw'umutwe wa M23, ariko byanga bikunda baravuga ngo nta wurwana n'udakoramo, bashobora kuba nabo bahuye n'ikibazo nubwo tutarabimenya. Mu makuru mamo turaza kuyagarukaho mu masaha ari imbere, tubabwire ese urugamba ku ruhande rw'umutwe wa M23 rwaje kurangira gute. Ikinshasa rero Ikinshasa bo nta kindi babona mu gisubizo cy'intambara bakomeje guhangana n'umutwe wa M23 no gukorana n'ubutasi bukuru bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nk'uko amakuru akomeje guturuka mu bice byinshi bitandukanye akomeje kugenda tugenda, ndetse kandi inzego nyinshi zitandukanye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku ruhande rwa Kinshasa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse kandi na Kinshasa bamaze gusinyana amasezerano mu by'ubutasi, amasezerano ajyana n'ubundi n'intambara FARDC ikomeje guhanganamo n'umutwe wa M23. Bikavugwa yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma yuko basinyanye amasezerano n'igihugu cya Congo, birumvikana yuko n'ubundi Amerika yinjiye muri no mirwano mu buryo bweruye. M23 yanganyemo n'igisirikare cya FARDC. Amakuru dufite atari ivumbi ndetse kandi yizewe neza 100%, Leta Zunze Ubumwe za Amerika babujije FARDC kohereza intwaro ziganjemo Sukhoi 23 ndetse kandi n'indege ziri mu bwoko bwa drone mu misozi ya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, nyuma yo kumenya yuko M23 nayo amafaranga yose yakuye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu bice bya Rubaya, amafaranga yose yakuye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu misozi y'Iminembwe, nabo ngo bakoze uko bashoboka, bakora hasi barazamuka bagura intwaro ziganjemo izigomba kubafasha mu burinzi bw'ikirere. Bikavuga ko inyinshi zageze ku butaka bwa Kongo ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 2026. Bikavuga ko kandi intambara igiye guhindura isura. Benshi mu basesenguzi mu bya politiki baravuga yuko intambara ishobora kuba igiye kuba intambara y'akarere. Byose rero tubiteze amaso kugira ngo tuze kumenya uko bihagaze, ariko ndagira ngo mbabwize ukuri ko intambara ku butaka bwa Kongo yahinduye isonese kandi yakomeye cyane, irakomera cyane. Angola yohereje abasirikare ku butaka bwa Kongo kujya guhangana n'umutwe wa M23. Abasirikare bayo banze kujya mu bice byinshi bitandukanye bya Masisi. Bikavuga yuko operasiyo ziri gutegurwa Masisi nta mucyo uriho, bishobora guteza akaga hagati mu gisirikare cya Angola, batakaza abasirikare babo b'intarumikwa, kuko bivuga yuko abasirikare barenga 100 bazanywe ku butaka bwa Kongo b'Abanyangora, ngari abasirikare b'intoranywa ndetse kandi bigishijwe amasomo adasanzwe. Rero Angola itakajemo n'umwe muri bo yabigize igihombo gikomeye itigeze igira kuva yabaho. Bikavugwa yuko ariyo mpamvu Angola yanze kohereza abasirikare mu misozi ya Masisi y'Iminembwe bagiye kurwana mu buryo bwa advance, kuko ngo bari bafite amakuru adasanzwe yuko ku ruhande rw'utwa M23 kurwana mu buryo bwa advance ngari ibintu byabo bitandukanye nuko n'ubundi bikomeje kugenda bigaragara. FARDC ikomeje kugenda igaba ibitero bikoreshejwemo n'indege za Sukhoi ndetse kandi indege za drone. Nshuti bavandimwe rero bakunze akadasohoka, inkuru nyamukuru ngira ngo twinjiranemo neza kandi yizewe 100%. Amakuru nahawe n'umwe mu barindaga uwitwa Lieutenant Colonel Wiringoma, bamwita Patrick Mandela, yanyandikiye arambwira ati nshuti muvandimwe uraho neza, urakomeye, urashima Imana, nongeye kugusuhuza ndetse kandi mwifurije amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani nk'uko natwe ubitwifuriza. Maze iminsi mbona ku mbuga nkoranyambaga muvuga amakuru atandukanye, bandika bavuga yuko Lieutenant Colonel Wiringoma yapfuye. Singiye kubiguhamiriza cyangwa ngo mbihakane nka Mandela Westcotinga Lieutenant Colonel Wiringoma, ariko reka ndebe ukuntu yanyandikiye. Ariko nagira ngo nkubwire yuko ibi bintu mugomba kubigendamo gakeya, kuko kuva Eric Prince yafatirwa muri Uvira ntago higize hongera ntago witwa Lieutenant Colonel Wiringoma ntiyigeze agaragara mu bice byose bigaragaramo imirwano. Aha rero bwana munyamakuru mwagakwiye kuba mubanza gutekereza
mbere yo kuvuga, kuko biba byiza iyo uvuze ibintu ufitiye gihamya. Papa yiganye na Liyetona Koloneli Wiringoma, biganye Mbanzangungu mu mashuri ya pirimeri, bigana mu mashuri yisumbuye Mbanzangungu